Kani gade ke Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kalempong ilakai football jungki hebren, kebala tip kom ke Meghalaya Baby League, kebala penya de ke Meghalaya Football Association Hamadan Pulau Shillong, kalas dang wandar kat banang dap ke jekon nak kawai kesngi sekawai pan. Haka nyo trek mentau benai naitung, ke jekon ke ba itnat bah kedai hapdeng, ke kenhon Maulat Ba Sports Club Hawks, persya ya ke kenhon Little Star Clouded Leopards, kibalong kenhon badan yaki habret ki bah pedeng sa hoduk san senam karta kakanhon jong ka Sunnydale School Doves kalala ban job likely ki jekon hakawe ki jekon klarem no bat hakawe pat kalakot da ke jekhan hakaje kon persya bakakanhon Nongtra Cheetahs ki habret jong ka Nongthama GC Scorpions kila sedang ya ke jekon jong ki da ke job hakarta ilekai basa hoduk san senam karta Henry kila syarem no pat haki South League jilekai bakham syadien hakmat ki habret baren jong ka wak lakhiat Bulls. Hakani kesngi ki hebret jong ka kanhon ENE Falcons ringkat bat ke touchline NE Cups. Kila yo ban khor ya barok ki jingjob. Ha ke je kon persya ya ke Unified Gorkha Gators bat ya ka JNS Jaguars. Bat ki gol barok bala thep dakini ki artli ki kanhon kalong hadu sanpoi tli ki gol.